kuze kube manje kuthe ngonyaka ofelile ngaqoma ngaqoma lento kasi yakamkhisi ngiyakuthanda ngimdala mangengane ngicela ngibheke ugobela wami ngiyamzala kodwa uyithathile impilo yami noma uyithathile inhliziyo yami athathe impilo yami ngayibheka ikhaya lami ngayohlala kokwengane ngangasho ukuthi nami ngumama kwami ngiphethwe amadolo nginjalo ngitotobe ngisiyakhona kodwa namhlanje nokho kungoba ngonyana kufani nayizo noma sengiyakwazi ukufika eThekwini ngeenyawo usuku nosuku ngekhala ngeenyawo sezize ziphuma inzima kodwa ngiyaphila namhlanje lapho ngithi wamuhle Jehova ngoba mhlawumbe ukuba wayengekho noba ubaba ekhathanga inhliziyo yami babengekho ngithi cha ngiyavusa mntwana nomuntu manje siyabulela Amen. Como você. Amen. Umhlonipho ukudlula bonke abantu asebele umhloniphe ongidlula bonke abantu abangenile ethongweni nginezini ethongweni ubhekana kunamadoda akangene nje ubona ukuthi lo uzofuna ukungibambela esigodlweni kunomama bake bangene nje bazenzele into zabo kodwa laba balaba ngihloniphile nabo kodwa ngibonga kakhulu bonke ngoba inyawo asenyathelile la emhlabeni zingaphezulu kwezami lokho angeke kushintshe ukuthi uyothetha indala ngami
kodwa azange ngakuthathe bekuthi noma sengithi hayi ngiyajabula ngelinye ilanga wahlala esitubhini yikho ngingawathanda ngelinye ilanga wake wahlala ungasawathile ngelinye ilanga lingasawathile ngelinye ilanga wake wahlala esitubhini sise kulokho kokugcina ngihambe nomndeni wakhe siya kwenye indawo yethu kwelinye igumbi lethu phansi le wakhohlwa hayi ukuthi ukhohliwe phela usephulile amadolo wakhohlwa wafe waguqa waphinde ngathi ngisatshela uDlamini ukuthi Dlamini uziphileke kufanele ngabe angigwinyanga wasikhetha ugendi imilenze yabheka phezulu kodwa-ke ukuhloniphile bekuthi noma kukancane noma ngithi hayi asenzelele bamshaye ifihla-ke ngihambile nomndeni wakhe ngafike ngamfihlela sisodwa le kwenye indawo yamanzi kwesinye isigodlo samanzi ngaphinde ngamfihlela okwesibili bese ngihamba nomndeni wakhe bekuyimfihlo yethongo labo-ke nabo ukuthi linjani baphethe ithongo elinjani ngamfihlela kwesinye isigodlo futhi emesiye kuso ufakazi abantu esasinabo lapho mhlawumbe kodwa ngoba isikhathi esinaso isikhwama ngimnikile sona silapha kaguqa kulesa sikhwama angazi noma senginenkukhu la asikho isichitho laphaya ngiyazi ukuthi kusazofika abantu la ashile amakhosi amkhize umncane onawo amanye ukuthi kusazofika abantu ngidlulisa inkulumo eshiwo amakhosi amanye akade ngifike ukuthi la kuzofika abantu abazoqamba banga bazohlola kanti bazothenga la kuzofika yonke inhlobo kodwa isikhwama sikhona ngisikhiphile umndeni wakhe ngimtshengisile izolo ngimlethe naso njengoba nefihlo kubaluleke kakhulu umndeni bese uyafafaza kanjengoba nomgidi futhi ungamenyelwa ake ngibonge bonke abantu abalanga phakathi shuthi bakhethwe uNkulunkulu ukuthi babe la siyabonga ukuthi nisambelile uNkulunkulu engazi ukuthi anganibusisa ezinkingeni zonke elibhekene nazo nasemndenini wenu amen esikhwameni amen esikhwameni ngisikhiphile ngicela ngithule ngoba mase ngithi qhubeka uzosho into engiyisho uzohluleka awukho muhle futhi kangaka ukuthi umpofu awukho muhle wena ongala okhulumayo esikhwameni esilaphaya awukho umuthi wokubulala mekwenzeka ngelinye ilanga nazi ukuthi akuphumanga nesikhwama lesiya kulesa sikhwama kukhona umuthi wayo yonke inhlobo yamalumbo noma la kwerekwere noma elani nifike futhi nizothesta noma ningathumela umuntu indlela engimfundise ngayo nandlela adalwe ngayo siyamlapha umuntu engaphethe imali sithi akabuya kuwe Siyabonga. ungacabanga ukuthi mekwenzeke njalo uzohamba nemali yamakhosi angeke akulandele akekho ozokulandela kodwa kona okwabona uSawuli uzokubona kukhona imbiza yazo zonke izinto kulesi sikhwama
kukhona umuthi wokubethela, ukugeza idala imsamo yabantu, okokuthandeka komsebenzi, okokulwa nezilwane ezinhluphayo izichitho. Akukho kokusifaka, kodwa kukhona okokusikhipha. Ngiyabonga-ke ungihloniphile, usihloniphile sonke ekhulile. Ngiyabonga. Noma inhliziyo ingaxoxana. Noma